de mo mfa ncheme na asa makaso mi hu so asona ba fe na bra me manya ka se madwa no de ne madwa. Yes, of course I deserve to dwa you because asona ba wa yi mi amakura he na me hu asona ba wa he ne ba nipa nua ni nipa o oh nipa nua ni nipa mo hwehwe asona ba mami o mo hwehwe ne mami guys squad wow round kai be ma ba bidu twonko hene no wa bidu asona ba kwa brafo kantankranji a iboni din twa asuo mintim titibutantima utimpo ase na nsa so kye eden se ensunya din ma awurade abusuafo midin ni twonko hene odi amono be twene bo na nyansa bo akwa danso a me danso me maya santrofia no ma ofa me ofa musu ja me waja asade empanyifo se asansa fa ade a efa ode kire enne me baba be chia mo everything is on process you yeah atwe na anya adwuma nipadua no bre adofo ya feme enso mo hwehwe me asona ba hwehwe me o hwehwe me ate they just guess level nko media secret me yinkro secret dey see asona ba. Oh, I've missed you too. My film na munim. And I be buy me nkuta ne bone Crawford test me. And I be did the 1+1 any mo. And you who 1+1 ya che. Who 1+1 ya cha mami boza. 1+1 who be a cha mami boza. Afi Christian mami boza. Ameka secret o ho nkyerɛw. Na say interviews bi a me ye Crawford say be did there. Yes we ne ma Christy wo program. Na makon oh thank you asuna ba odi na day oh ye na day man dey busa me phone na me dey video no hwan T-Blade ade a me mpakra no obi amusa asa ko se obi amusa ma no na fom ye mo mfa ncheme adwen na anya adwuma nipadua no bre then say na bloggers bi a start oh ha na obi aba pese interview aba dan also yesi woni ma Christy wo program intina 1+1 no wajai nam so dabi dem ma bi di dem nka me ebi kura nsida sabi anya do sebi eburu ne nka wiase nyina na mekọ adwa ato a ama me ma na temase a nka mekọ dabi any program na de ete ne say yesi wono akodi akra na me wo kumase mo na etosu biem so na afi amanfo astate yegum na ade bia ye wo China ene ye wo original na said be ye be hu original no e wo so original no bo ne ye den kakra nti wo so move to different level kakra ya na afi hu se no bidi de na wona na mo no wonya akwada na sebi nsamfo hima so nya akwada nti na wo se ye kinya ye ho ne ye sa bremu different one kra 1+1 ne se ba ese bakra den adwen na anya adwuma ni pe na atwere ho tenten sa no ho de ewa eya ye bibi o asemfoforo se na wo pa akere ko no emuwa asuna ba secret ni say if I tell you now say problem o ha na meboa na mi ntwa nkontompo nyehwe problem bia ni ho but hu se nkrofo yegum pa prepi bi ho kra de obi hunu ya na sabi wani enye ho obi hyawa ese wo kire nkra akire bone but they did any nsamfo hima ye bota ya ye de ba ye aba 1+1 no ye kasa na ye sesa no ene kasa bi a ye ka na sabi etochem kakra no ene ye se ye betene no but nipa bi try say oh me so ma feel pa ya wusu oh abotra wate bibia be kama nipa bi try say omusu be ye bi enye bone because nigisem yi ma ho akura ni ane ho bebrebe yi nigisem ya ho ama me sabi me so matimi akofa bibia ba na obi ye dey ye bi because enye easy na 1+1 ne ba ye so ene ntwa mu so do be ka ze twa mu odada o hwe since ba ye up to nne no da so on level
tie ho say yes punch na aye dey aba no phone to ho say yes phone hina yi ne ho saa ne tie enye se bia ya hyeda say ye ka phone but se ukoto se sabi unu ye didi am say eh na ate he didi on say enye ubusa sa sabi me ubebusa am sa pe me ka jo se me twa bloss obi o ha pa akwanya be di konkonsa akere wa ena o ye saa de no eh na wa ha mini ha sabi mi wa ha nko hu me it is one hu me dia na che se me ye den mi wa ha nti ye kasa no na echia that is why you try is oh I've missed you too oh champion na ho na ma me watermelon yi enru ha na apro nti dey ni mobile money ma me why give me number AS 4747D Asante region mi anka sa me number no champion nti abusuafo ene adofo I follow be ma bi di there ewo YouTube yisu ha ewo mi Instagram page Facebook nyankopon nye mu nyina kase pa but very soon acha ye 3-4 days time ube shia phone bia it is 32 inches TV me di container be 40 na aba ye kubie so nyankopon ya aduma nwumre yi mani chankran ya mi bu mi kitim kura ya kostati adwuma gidigidi pa ya kostati adwuma gidigidi se di December yi mani beje na mo benya bia ye dai asre Belgium Canada US Italy baby a wo bia me chia wo so wo Ghana ha wo France wo Mali wo oh me chia wo bibia sabi munti ena meti baby mu ena mama edin bidi de no ayi bidi de nti nesa me ba ya na eyenchia ena asona ba titiru asona ba ade asona ba de ayeme pa cho wonsi machi obi busasa de wasi machi ana asona ba nsi machi me pa cho asona ba wa hwehweme oh asona ba hwehweme asona ba meslo hwehweme wate hwehweme pa me che obi bia se wo sei krum kumase be hefa na wo hye ebia wo bia me che wo ebia wo bia be ma bidi dese o che wo pa asona ba he ameka se me che team yi be asona o de yin twa so give me number we na e chat me personal 0203726263 chat me personal na de wo bia me kan kire because asona ba on hwehwe me kura o do wa number ni bia amfa nto so ma me on fa nto so me pa mo che me sere mo iPhone 11 aba me sere mo nto bi me che me anya sanse me kan fa mo ho wa no ebele oti asema me kan fa no abusuafo no ebe bo so me kura na mu nidi samantwa phone na ma mo wala be ko mo ho me pa iPhone 11 to protect ata ni mu ma me pa cho bibribi iPhone 11 I want to protect and tell ni mu ma me processing taking the place yes adwen na anya adwuma no age so oh na wana ata bi gu hey oh chamai bi ari iPhone 11 ya bi gu di e se wa anya ade o nipa nuani nipa o wan ba ta iPhone 11 Ibrahim ya ha ade aba bi gu di e se obi bebo ani asona ba kura bebo ani sa boy no on fa so be gina ba bi ni wa gauge no de tire po ona me sere kwa asona ba oh debi but asona wa ya de wa follow bi di there so many times yeah a process me ya se chira ne se wa ya de enya nko a abusuafo nyina ya de abusuafo mu nyina obia ya de pa nankopon hira obi bia sabi ya fomma mo mfa nche nipa bia ni wa o 100% sabi ene ebia huni se pidi da fomo da bi me yedania me nipa ne de me fomu me to da bia me yede opɛ to da bia de me ye no enye de opɛ ti se to da na ma anya de opa fa me fom so che me pa why fa me fom so che me na na ebiso ebusa about we no hwan ni unua no enche kura season 2 no ebeba na ya na amanfo so ebusa se da ben obi wo person John me pese me John o guild no ana me pese me yesi do na ye ni guild na yenye ya dwen se ye bete guild na de etie ni very soon ye be start series for Friday beto ya ene hwan ni unua no so ye be finish no na eno so ye de aba
as time say 1+1 na ebe koso no saa ne ma no so be start aye dey aba nti very soon e bia be hu say dey audition video bi abeto ha ebe ma won numbers bi a opese wo join be did etimu no for enwuma na ebe koso na obe follow 0203726263. That is my number. Asnaba a number na beto so me pa cho hwehwe mi sisi anya sa binya problem. Hwehwe mi sisi the king of Bema be did offer me dia life na me ya na kate. Men frame me. Me wi a o chat me wi a me fro. Why? Ena etosu bi me pa cho mama mo ho nya ha. Mama mo ho nya ha. Me sere mo. Mama mo ho enya ha. Na me iPhone 11 no mo family me. And there, either you like it or not, meje iPhone 11 no mama mo honya ha Yankopon hye obi bia no onyu obi akese pa onyu obi akese twentwenko hini udi amono ba twene bo na nyansa bo akwa danso a me danso fans of Bema Bidi de bia mo obi amu follow me so a me chia mo fans of Bema Bidi de bla me se me perfume na ka creator ya akwa fa betu heye usi so woto wa akora mana aflash me sa no so wo frame normal call there be baba to frame WhatsApp there e be cut there me ye no yeah wo frame WhatsApp there be cut there me ye no ba normal call there the phone ni yes phone ni iPhone 12 any iPhone 12 any wo frame be ba adwen na anya adwuma nipadua no ebre eno se so ba ye na guso trend sa guso trend gidi adwen no anya adwuma nipadua no ebre everything is on process statically. It's amazing catapult and caprepot but the hook cook either you like it or not 1+1 is back no sa bombo no oto abon bombo na abon hwan mami hu me out there you just say you let me who say me let me who dey me no beka ma we AK47 bia onka se me 1+1 no enchakra e be set gidi ankwa no bi twem ankwa no bi ahomatia me frɛ oda wa ma wasi na enene nansa na obi hu me na oni me din komo na ne 3 days champion we ade pa o bo adwuma Nyankopon inshira na me se me da ase papa what say o voice na o de kasa no so o mo yema ye kama o na me se hwa mo na yema ye kama yi o se afidie no mo de ye na me se bo una na me ana me yema ade o say I don't believe it na me se wo Nyankopon ya adoma chede o do bia de adom no ti said the whole proud no why any sa so what I say no na nyaka action poverty hello oh man what watch the yes enia brutal we dia gura so be catch the no onka se wono me nana na mo ho ye de na mo hwehwe me na mo hye na anu ya me kwa makura ase kakra ya me ba ye aha nyina ye butu bibi basa na me si there be da everything is on process and never maba na hoto enti mesremo follow me share link imame mo si there bi na me share me YouTube link no share fama me we are subscribe channel no o subscribe channel na wi ya de tie ne say 1+1 no say baby o si there bi say ana me de me ho ana me there bi akwam na eba ma me ntwa so asona ba me ntwa so na akwam na eba why wo hwa na ma keka ne ma tu agu akwam na eba ma me ntwa so why ena wi ya ide me ba be chia mo I love you everybody. I love everybody. Medobia na sebio mana amena mabasa so amahwa hwaya up to sabri
ma yedin no da so edin a obi obehia bia no edi anidie ni bu ye dai ema ye asabi se ihia mo ne ye mfa bu ani anidie amamo a na hwan ne de kwa akoma no mo ana wo se di bu ni anidie ye dai ema mo yankopon ntina ni mu kire obi bia na onye obi akese wa hwere wo me ho bia nyame enya mo kese pa menhwe me mfom so ho ani minni mempa me cross me nipa one day born one day die da krope me da ho me ja ho eja e kan say me ja ho akọ saa na da krope wo so be ja ho akọ but ne ya etiasi yimubu ye ho ne no do ye ho ne nkyere ye ho yankopon ka obi bia ho onye obi akese me nyadura class so a me try say me sa ba life because you say life no e betuam life no e ba betuam two bedi de tv no e be ye adwuma na adwuma na e be ne be ka abrabom nkomo ne wo be di abrabom ne wo be cha abrabom nsem ya very soon enchakura program no ye dey e ba so na eduru ho so a yesra mo se de mo gi yetu mu no mo nyentum 1+1 ne so e ba life acha ye 3 days time obeka se bedi de kan nyame nka obi bia ho no nye obi akese. I love you all.